Adom TV Badwam so de edu so no ye Badwam kase no ensam na dɔɔso de etodwa wo bi a wo betini ye mampani abade a kire senke be ya akosomo sitade no engineers ensam monsi a kire biem na yenye nsakraye ewom se be ye na de ye hui ebi ensi biemu ye de honsam no ebeba na esan akosomo nsuo no a ye bie amenne ye nuanu bi kwa hu ye hia mu ntene make say de Engineering and our Institution of Engineering and Technology Ghana for Omakoye one Madoye, and only sending an opay, Medebro, Adom TV, Badwam Kase, Go TV, a channel no, a 119 DSTV channel near 280, and a Facebook /Adom TV extra. So, ye dem wo YouTube no, a Adom TV tube, Ubenye Jubedini Nebi, Medidi Afia, Amankwa, Tamaklu. Afiani de Mientie said, and some nunchemu, Etie, Ankasa. Mampani abade akire Dr. Mahmoud Baumia se mpanifo enim de wo eye akosomo sutade no emu no ebraso se wo so wo sat na se biem ye nhyehyeye se be ya ensuo no ye makra no a ye mu emu nse no nemum ye bekra no de aye bibie na kwankọ se japade anse enipa noma Adom TV kase etwaso. It's very important that we look, as I have mentioned it already to VRA, that we need to look for long-term solutions to this flooding, because it will happen this year. We can deal with it now. What about next year? Because climate change appears to be taking hold. A few years ago, we were all worried about the water levels of the Volta Dam, that it was too low. Now we are worried that it is too high. And so we need to look for engineering solutions. Abai ebone homodin ase hawa sutadia obi etumu ababeja o manfo so no obetimi asoso ano. Nanso mampanya be de eche Dr. Mahmoud Baumia afato no ho so no akasa de ne botom sika empem wo ha ene aduosia 160,000 akakoma mensini wotwe a sutade a obi eyi enya nsusuaso bone wo won so ojo opon kroma ene gina mampanya be de akiri anam adi sika yi ema amanfo no. His Excellency the Vice President, in his own capacity, as he has been going round, has asked that we make available to the 8 communities or the 8 districts that have been affected by the spillage, his personal contribution of 160,000 Ghana cedis, which we are going to give to the regional minister. It's very important that we look, as I have mentioned. Make us say Institution of Engineering and Technology Ghana for more 10,000 and no actually so near ma who be come ya wode ama wo mo a wo stress so say wonu anmo kayen somra won sra ba mu bi no me boade hye ye ne woni etitu egu won semi Adom TV etwaso hadwen bebre national disaster enti emprempremu yati say VRA for come there, meteorological departments, authorities, so almost all come there. She said, Ajubro, Obia Manicoma, Anthony. She here, partner say, Omo torrential at 2 Yabefani abo, Mombinia is to Panum, baby palm betra, Mapumudin, Yabefani, and only here say, blame game no dear, Yabestrom, Omofa, and two film, na Yenshe and why BTB the Abua. Bio who say institutions bebre AGJ and Yama Moni Koboama at Torrential at home. Your best say, or man for no any I'll be at Torrential Matuno, no, Honso will be so FRG say, or Bay Bibi or the Benyasika Efrim. It is a year donation. I saw who say, Baby, a year donation, I can ampa. More at Torrential at home, Omonsa, Ebeka say donation. IET. Sisi ababe ye AGM ye eskasamon ye but yentimi hwe ye nuanu sa enti empedifo no ya dwen ho ye institution no adwen say ye be support victims no with 10,000 Ghana cedis and which no so say bibia ekofem
say a dan I am you know, there are a lot of engineering any engineering council boom members not be available assist them. So I did a voice to called for the declaration of state of emergency. I want these affected communities, and you know, we are fully in support. Say a president be declare the state of emergency. If you all share the level of disaster and how people have been affected now, it is in order. Say president be declare the state of emergency. As someone to you and we're having. Adom Suleba and nay wa baby girl craft fair fence one bra wonyem jese sa wonyem a unhunu mu bibia wafu ye kese no ne abayo so wahu hwe hu ya ne se wawo enti ebimra echi no se dia eye me no mintumi nko sanse mi mensis no me kwa se dia eba sa na eye me nti on dem me twen kakra nti ebo 10:30 na oba yese enjoy na me se dia bi se dia eye me ni ngini se metumi akobiem o se ndem mfa no no ntu fridge mu wana me di no no ntu fridge mu na o se no so ndo o ko na me se me da kakra na o si o ampa so me da ho mi kunu bae ono pia o mbe wia da de no so ba fie ewia eye me wanwampo ba no bi sa me se aden wanko ichi na me so me se de me na ichi no manya anko biom na o sa aden me so me nsisi e ba se ya ampa so me bae na me de pad share mase sense moja e banti me de pad share mase e ba no ma de se de na me sisi e ba na nsi e ho na me ka chen so me ko dwunso aba timi ko dware mu no mi so wie ya na ase menchim bisaye e ho na ye me sa ampa so me chim ye 1 2 third na kola na free mase out of form no esu de den e ho na me sorry de den na efuma no twae de efuma twae no e ka awode no wo mase Fumana nkasa ne try na una utry. Ye bi eno nkasa ne try. Afi na me ba be fan emra mu odin pan na madwu mu nyina nti suwa fitinda nyina suwa na misu menda wa najo de bia suwa na misu so say mintumi ba kokora mpo na emu odin man mi ana me kwa ba ansana dade na mi wuwe kura mpo no me nyaye kura nka me de nutu ho ko chimbaye nti meni anje kora meni anje sama ma biom nti mi hu akora no kora mpo no me mfa me nsan kan no oh ni je die o se o de manyankopon because enyo bia na benya se e ya Adom bi because enyo bia na benya se ni bebi akora no free ene yankopon so timi ene esinse me dan share ha me e wo me se enyo but ye mpo nipa. Isa ono na e problem because enu ntikura ni sister buefu no o se o shede na wan kan chan say onyim me ni problem anka me ni fie na mo frame ka share me dia me down ti kakra nti yakura we no miracle baby dia o masam na tie ne de so oba wutimi nyim umu nsa ba we obu ne nsa normal bibia o ye bibia o hu so onyim akwadwo nso na o hu say o chimye akura beto a doctor for be hwehwe mu de be case study na fe hu that kind of enipa no miento akase no so media associations ahodo a Ghana Journalists Association, Ghana Independent Broadcasters Association and a Private Newspaper Publishers Association of Ghana so omo hwa yo mo nwa pa efa MPP enipa bia wo mo bowura UTV atena studio be na wo twemienu ni a omkoye ne be bia nsem fata so twe de ama wo na ye omo nwanwa ho adwuru won Adom TV etwaso ye gidi se fine no ye 2400 no enye emunye duye a en serve deterrent ana se enye ejina ho a okine bi no obi ebetimi atwe so a onkodi nsamoni bi etesa esan se ye babo yen na se betua 2400 ya ene de bia ye begu so abo yen eti ehu ne se fine ne de e ya de emu ya ha a ye gidi se obi bia o hye nkofo kutupa ebetimi mpo etua fine ya ma nipa edunsia nyina
Owie na dwumtreni edema Ghana Independent Broadcasters Association Geba Cecil Sunkwa Mills enso ede kokobonsem ema nsentwere dwumaku ahodo nyina se ombodin se obema bambo ewo wan dwuma ahodo mu ayere pampe se ne ebeya obi entumi monwuram ema DC United Television nano no ensan MCB wo. I would like to also focus on is that we must focus in-house on our safety as journalists and as media houses. It's important that as we go out to work, especially with this season that is coming up, we have not even reached elections yet. We are at the level where we are at the districts level, and we've already seen sparks of these violence and attacks starting to rear its head. So it's important that whilst we fight on the front as the association and your representatives at that level, we also expect that we take personal responsibility as journalists. National President the Ghana Bar Association Yora Yao a champon boafo and or say a no cribia ni muda se bia Judicial Council no Ghana Bar Association no ba be ka ho ana bibia wo party ahyenso de bi na eba da binya sa no mo ye omwadwuma so no e ka council no ho no enya sa no mo ye omwadwuma oni Adom TV eto so enhwe emma amanyo omo ya amanyosem enchiche yimu nansen yete se yese aban na aba no opese ukoye temuani a gise udom aban ni ku no ene eche se da bi entesa se mi amegina he eye eku a ye obi pese obeye temuani a ye interview no meka ho obi ama se ye be interview am bisa ne se udom ku ben nti yesre se ma obi a emma ho kwan emma ye chiche eyemu na yes kai nuanom se kuntu hwan a na chia no ba mo ye amanyoku uye mashe bejani a ibitimi etu ne uye swafo a omampanyi bitimi ayu uye den a obesa ba beka ye ho wamanaso ho oto ane nsem no so kasaye edefa de siasem eho na wakama ne to Ghana ban se mofra no mo bia wo motiti nnuase esua ade no eya de ba ko ha adwen pan yi a ewosa ban no ma nani ko ho aban school ye friend side aban de free SHS policy aba ko bibiri eko secondary school a omuntu ahwe aban ayade e bona baso nemum enye se enunti no yebeyi eni free side to so efri se ene school bia esia kwada school bia esia ubiase a omuni school dan ebi tibo so ensuo to a no mo school ko abawie ye no omunyina wo side to nti yestress aban emphasica enko side to na se side to koda bia ntiminya nioma edisua de ma yenhwe adehye ya wo mo wa chim kwa ben wo ti wa west mensimu e wa poye mantemu sre apomde adwumayefo no atitu ne nurse fo se wo ba wo ho wo ni pre kro bi banum ne ade aye onya abotre mfama won de ntimo wo kasa no oni Adom kase edi nkomwe nurse fo e ma ne mema nyina afa ne ho ne frɛ profo woni hwɛ yie na oni nya adwuma ne yie na adwuma ba wo ye ne yie a wonya katua papa wo anya ne yie a nyame ode wo fo ma Ghana de ekuye sisi ni say obedwin sa investment mu na diska be hye mu e be wie achie ni e be bi ni fe baba be 1 2 months time no na nimpa na ye boa na ye timi ye nya ya nya dwuma ye no Ghana ye ankasa no ye san kele dwuma no ba say e bi ya dwuma refo e dwuma ni mu no e bokọ no nketenkete ene ye nhwe nyoma yi ama e koso sese woni padua mu a ensese wo tran hokra na obi ka kire o say kona koye sa screening no esetem bia o yare o nyare o ho a wonya kwanya so obekọ wakobusi akọhwe sene awonpomu no ekofa poyasedanka adwumayefo a omo enam Richard so na omo bepie ekwa abinkuru mu Enwechi mental health officer Transfer Asari editor omanfo enim se eyana omanfo ho kwaben se wokwa yaresabia no watwere duroma wo mo a edin so benya biato nanso ogidi ye se na so ye betimi aboa ama wo padura wo mo enya biato uba krum ha yo pharmacy ba ko pe ene ukrum ne aka ne drug stores eti enye nnuro bia so na drug store ye den etumi eton ena kro ne so eti na ye bed ni ato pharmacy shop ba ko no so enko a eti sa ohaw no ena na emfesi ntebi wa no enu sem so benya nnuro no ebi wa so kwa nyinam ebi wa nkokọ ebi wo ha gise kufrodu ebi wo ha enkran ena na sa ohaw no ena na ye fam ba say we abande e be supplement ba ko na ewo ho no ama ye haw no so ayedai abafom
Adishia womo na nkese abisim eyekro bi wo suhum mensim wo poyemantemu na wose nipa besa 900 no boho ba ko pe eno womo adidi djuma eno penso wo kro no amu no na pe bredu dia ya no mo ho aye mo bopa wo ho sre penifo emebo wo se insuo nkola be ko school a mo blanse na mo ko school bia ye twi insuo no ewa papa nti samu baya ya adon na mu di nsuo abrɛ wa ha dia ye pepa ne etosu mienu ye pe toilet wa ha enu nso enya ye aban no kan ye wow na ohawa ye mu ni se ye ni nsuo na nsuo na ye ni nti ye timi twa kwan ekɔ baby tinti ansana ye timi enya nsuo eden eye ne ma na ye timi nya nsuo nom afenso nsuo de se wa onim se ye nkwa nti ese ye hiamwa na nka wonpa bi mayen enu achi ena nkoso hene nene kwame oforiata sisi waso afana mu asai editu dwase na niso ade hunu niso babu ama mabunu nyansa no adwuma na wono mu enya adwuma nye ewo nkro no mu nso eso ate community amabai utumi se ohia wum kakra wo check ewum kakra enti adwuma mpesa me ne se bema community na ba together na ya hwe ne ehia na enyina ya contribute to ne hwe ne betimi ya aboa me wo plan say young mothers in particular from society bia an organization that betimi aboa with vocational Mami nyina no so na Adom TV kasia na hada bema kwan na no pay media siasa dan koma sa wo hwe bie mi koi mesa baba sima be nu mencha kra sima mienu bi de ne maba da obon krata ne online stories no wa ha kwasi ene me ka me ho ye de abanti twen sesi a enche